ADC Amchaini kereng thayono toini hasing tisawoi phaljagoi tongo raida saya khlaioi phiaba Amchaini kebo khoroksabo khorang tisaraknai kwrui tamoni hinmale ha nokphang phalai tongo ani jagani hase ano kebo hwnui manai kwrui ha phalmani rangmanai tungtung nogo sana sabaya nangna nangbaya angjak bini toini hasing tisai phalmani gana ginini habo kuwagoi belai khe derai tongmani bini khel kwrui abo bini simin deraya dofani hamkraino kasui tongo tai abo kaisa kelegnani lama oroni hasing tlangai kubuni borok nok disai kusuk kusuk dalan tongthotok khlai tongo ninile komori tongo hunke tamni bagai o samung tangai ha phalai tongnai rok khatung sakni kaham naitei buinibo kaham manai thai hoda nukhung khungsa hayakeba borok khoroksa bai khajagya kwbangma nukhung hayakeba borok gthause kaisa hoda ango haini bagai jese samung khlaibo sakni kaham wngma hai buinibo kaham wngnai samungno ma khlai thai haikese dofani hamari bosongni hamari fainai hinai salai tonglaikia sijak nugjak lukurok dofani simi hamkrai muthupjagya abo haktorni dorbano kotor supreme court ni rai deobo kwrui omohaino khnai ADC Amchaio khobjak mandai chargoria ni Roshiram Thakur para tai sat parao raida sayatei toini hasing tisawoi phalai tongmano thangai naikha West Zone ni chairman Ranjit Deborma sub zonal chairman Binoy Deborma mandai sub zonal ni sub JDO vice chairman Akosong borom gnang Ranjit Deborma saka omahaike ha phalmani Supreme Court ni raidao kwrui tai abo kaisa komornani lamase haini omahaike raida sayatei ha phalai tongmano muthagnani kok kusarkha joto ha phalai tongnai lukurokno जों तिनि मान्दाय साबजुनालनि आन्दाराव गोबांमा थायो हासिं अबैधभावे खेति साजाकमाना थांनाय नायखा चारगरिया मतम बिसि सातपारा बिसियाव जों तिनि फायखा अब दिना बन्धु नगर गावरा गोबांमा जों नुखा जे अबैधभावे हासिं ति साजागै दङ आगिबो जों गोबांमा थायो थांनाय नायखा किन्तु जों स्राय स्रायगाय सानानै मुसुंगो जारा निजिनि नुखुंनि बागै नक टांनायनि बागै बा दालान थेनानि बागै हासिं जारति साने बर तिसाइमानो आबो चिनि कोन आपत्ति करै किन्तु सुप्रीम कोर्ट नि रायदातै कुनु तैसानि हासिं बे पाथर तिसावै माया कै ताबो जों नुखा गोबांमा थायो चिनि ADC एलाकानि हासिं तिसावै ताबो ADC नि फाथर तलांजागै दं गोबांमा एलाकाव एकै अमत सम्पूर्ण चाया एकाकाय म गथगे रायदाबाय रायदानि बिरुद्धे कलायो एका आबुनि बागैनो वेस्ट जुनालनि आन्दाराव तिनि मान्दाय साब जुनालनि बिसिंग खबजक जों बिबान थायो थांनायखा एका आरो चारगरियाव त गोबांमा जों नुखा इतिमध्येनो जों चेकपोस्ट आसुग्रि दिनाय आरो कायसा जिनि मान्दाय साब जुनालनि चेकपोस्ट जे हासिं अबैधबा काय हर सालजा 30,000 तंमानि एबं अमबक जों खबर माखा जारा हासिं तिसानाय रक आ लोकेल खाय लेबार से फाटानि बर रकसे आरो फायै कुबिनि दफानि बर रकसे फायै आरो हासिं तिसावै त्रांगै तंगो का अमरक ब्लाइखेन साया एकाइसिनि लोकेल जारा तंनाय बरक जागा बारारिव 50,000 30,000 खायै किन्तु चिनि जरा अंक माने बरक सालसाबनो से निनि 50,000 लाख रंने हासिं त्रांगै थांगो एकाय खेतर गोबांमा कुवागै थांबायका माइरक हामलिया निनि टिउबवेल रक दैखाय खाय फाइलिया का आबुनि बागैनो आं जतनो ना सानन नाय जरा हासिं तिसाय तंनाय बरक जुदि रायदा साया रायदा सबायै रायदा साया तैखाय जुदि हासिं तिसाय तंका थिनांगो बरक जुदि खोनाया हंगाखाय जारा जों स्पट जेता माने गारि खाय गारि एकाय निनि 10,000 खाय 10,000 ताइपर एकाय मेसिन खाय मेसिन जा माने बरक सहखाय जों एरेस्ट खायना एबं गारि रक जतन चीज खलाय जांनाय एकाय आबुनि बागैनो जों प्रथम इनकबो जों आसे इनकबो थांजा इनकाय बरक बन्द खालामनायथुन बन्द खालाय माने बिसिं तिनो बर रायदा बिसिंग खबजागै तंफोन अमनो जों साननाय